exhibition ko ada penman las hau nadus nem arjar khandru tadi yo yang penman ni kesni kamu das nyau reklam ini ko hen tu ne ba kani e ko platform ya ki entrepreneurs ki yomi ki em ye kate kasap ke talent ko open yo ya kate kasap ke yomi lamba ki jing chna gu pher lamba ki jing chem yomi gu pher kamu ada ki jing sket kamu ada ong masuk nga ag jing kelam yo tu ne ba bon sit kat ni skim to em ne itu kat kasap hanrei hab em ile ye ke market ko hab u penlai dem nei te heju ipor nga ko awat hab em ile ye ke skill ko wa kaman u penlai ya kini kitiar kitar ne ba bon sit kam ginong the imandala li thedi ne ba kat ni membi vi bot le tiar iwo ong dunai te don hi yo ne ba lakat chua lai vi de em bai tangwa chua thedi hak tibi iki ijing ye pher le da thedi nei ni win ki vi tuan tu kan tene te daw kam ong ne hak em ye ka skill ka wa kaman open convince yo tal customer le ne yo ngam thet hak em ye le ye ka sap ka wa kaman batai yo to wa pai yong na to rap miet mat ye yong ditai kiki ki qualities kiki ki jingmen toy lada devati ki gini ki tiar lembai yong ngal ni dengan ki stall yong ngal ni dengan ki dukan yong ngal tengah kwa pentu ya ka nika DCIC yong i ni po district ngakwa pentu ki le side by side beto introduce ki ya kini ki training ki hawa to ki wa to ya ke marketing le kamon wo market ya ki tiar lani kamon wo kate u e ki jing hikai bo kamon wo terwa lani present ya lani ni minta mandadai ni ki tiar le ne ba kami la man wo em kam ha kam man kat ni te hagi ni gisni wo kat ni ngas nyau komen wa ne yang kham tang de yu ki ne yang yong chief minister en burom yong ni man chim khiao hai ni ka Naka por i na kam dia mali jo encourage ma wo pach po ki district po constituency yong hi le snya ma encourage ki contribute yong hi ne ba the top por wo realize ni ba ne ye ni the sarkar u da ka ki the kre sarkar yo wi po wi contribute ne ba ne ki ka kre sarkar ki waduna henry ki contribute yong hi ki dang pas to bon tene te daw would the top of all the contribute yang you realize ki ya gani wato nyo di e kres or karyo bi